I have a responsibility as your leader to lead you not where you want to go but where you ought to be. Tukubaliane hapo. Sio mimi niwapeleke mahali mnataka kwenda, na wapeleka mahali ambapo ninaona mnastahili. Ciugo ici cia Gavana Mutahi wa Kahiga hindi ya mahoya mao mwaka ma thirikari ya Nyeri nicio cia ica ikuhi akigeria gutariria kiria gitumite oneke ta acenjetie murugamo wake kiuteti, thengia wake gukorwo atugiritio ni gukorwo arari muteteri na mbemwe wa mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua makiria kuma kuhagurwo gwake ta munini wa president. Don't elect parties. Let me be clear. A party is going to work for you. Who will work for you? An individual. So hata kama ako party gani, kwanza angalieni ako kwa hii party. Si party najua zitakuja nyingi. Niye huyu anakaaje? Inde mukano uyu kuri muingi wa Nyeri muthi ucio akienda muingi wa Nyeri ndukanathure atongoria ao na mithingi ya kiama niguo wonekete kwanika king'ang'a-ini haria arugamire kiuteti ndagika-ini ino. Riri tigiti wa kiama kia DCP gituro-ini o giothe mwaka ukite gitaro-ini kia gatagati ugwetetwo gugakorwo rikithitie giti-ini kuguru kumwe muhitahitaniri wa giturwa o giothe. Na ungirora kuma riria oire wathani ndungiuga ena undu munene kana project nene we agiuga thaici agenyitithanio nayo ta gavana wa Nyeri, na niwe ndangihota gutiga kuringana na setup ya siasa cia Kenya, ndangihota gutiga legacy atari na uteithio wa national government. Kuringana na Alexander Muchagi uria ni muthathauri wa uteti, mathabu ma gavana Kahiga to ma gutigira ni atigana thutha tabarira iria karirikanagwo nacio. Inde no mucoro wa gutigira ni ethema ndaka ya macira akirikiriria wathani wake na makiria gutigira kuinikira gwa itena riake gutina muraga kiuteti. Ni turorete amagavana aingi aria mataratwarana na Ruto kana aria marahingana na Ruto makiaga prosecute nundu wa muno scandal cia corruption. Ti ati kuga Mutahi ni corrupt, no kungiethwo kana kungikorwo na yo will ya kwenda gupersecute nundu wa such an issue gutingiaga kindu kana department maybe ege huthika kumupersecute. Muthi wa kana hindi ya icera ria president mwena wa thaya Kahiga ni onekire gutetia mihango ya Gachagua kuiguithia muingi wa Nyeri kweheria nyiti mbaru wao hari president, akigweta waki wa thibitari mweru wa Nyeri kurikiririo gwa kiaro kia Ruringu undu mwe na barabara yake no marwa kugerio Nyeri tauni. Taumithio ria uthiete na mbere gukinyirio muingi wa county no na thengia wa kuhagurwo kwa Gachagua. Wale wanataka kupinga serikali waendelee, lakini wananchi tuachie serikali nafasi itende kazi tuliyoipatia ambao ni faida kwetu. Nataka niwaulize, Rais William Samoei Ruto ametoka Uasin Gishu. Akienda Uasin Gishu atabeba hiyo hospitali yetu. Renda gindu gitagwo political survival, such that mundu othe angi uria kaingira kana uria koera mwaka wa 2027 onake ni agukorwo handu, na turikane political survival to ginya ati korwo elective, to ginya athurwo ni gukorwo na appoint no appoint ta ambassador, no appoint ta CS, no appoint ta ituro nyingi. Ona kuria uguo Muchagi arauga uria uteti urathie na mbere kwigariura gutiri utari wa kwirigirirwo agiteterithia uteti ni kiri uraguna uria muri nake nakio ihinda-ini riu. Handu-ini ha Inooro TV kuma kaunti-ini ya Nyeri, Njeta Kamau wa Mwangi.